Inkulu indaba ephakathi kaHelen Zille kanye nomnumzane Panyaza Lesufi, omunye ukhomba omunye esweni kanti nomunye uvikela iso lakhe njengoba-ke namanje kusabonakala sengathi uHelen Zille akakadlulisi neze enhliziyweni yakhe lokhu akakenziwa umnumzane Panyaza Lesufi emjikela endaweni yase-Gauteng lapho khona babekade-ke bethembisene khona ukuthi bazokwenza uhulumeni wobambiswano. Kodwa-ke umnumzane Panyaza Lesufi wamjikela wangabe-ke sasebenza neqembu le-DA. Kubonakala sengathi-ke lokho akadluli namanje enhlizweni yakhe uHelen Zille, kanti-ke naye umnumzane Panyaza Lesufi akamile nokuhlikihla usawoti esilondeni. Ngutshela-ke lezi ndaba emva kokuthi uHelen Zille abhalele abezindaba emaphepheni athi i-ANC njengamanje athi-ke ilawulwa umnumzane Panyaza Lesufi. Bathi-ke zonke iy'nqumo ey'thathwa-ke liqembu le-ANC zilawulwa umnumzane Panyaza Lesufi, ikakhulukazi kuleya ndawo yase-Gauteng. Kanti-ke kulokho umnumzane Panyaza Lesufi uphendule ngelithi khohlwa-ke kukho konke okwenzakalayo ufuna wazi ukuthi-ke angeke uze usilawule thina kuleli qembu le-ANC simuva njengento eyodwa. Uthi-ke lapha kuzo zonke lezi nqumo-ke ey'thathiwe beze-ke bemchitha kuloya hulumeni wase-Gauteng, leso sinqumo-ke asithathwanga uyena eyedwa kepha sithathwe-ke liqembu le-ANC lilonke. Uphinde futhi-ke amchazele ukuthi-ke njengoba sekukhishwe-ke imeya ye-DA kuleya ndawo-ke yaseTshwane akuyena yedwa ovote against yona, kepha wonke umuntu okanye wonke amalunga e-ANC asephalamende avota against yona. Okusho ukuthi-ke njengoba ethi umama Helen Zille uzama ukubaqhatha okanye ukumqhatha noma ukubaphambanisa kanye neqembu le-ANC, uthi cha akunjalo umnumzane Panyaza Lesufi. Angiphinde ngikuvezeke ukuthi-ke namanje iqembu le-DA lisazama ukungena kuloya hulumeni wendawo yase-Gauteng. Umuntu nje omendleleni uyena umnumzane Panyaza Lesufi. Kanti-ke futhi ngiphinde ngikukhumbuze ukuthi-ke iqembu le-DA liphinde-ke lafaka isicelo enkantolo okanye-ke liphinde lafaka inselelo kwiqembu le-ANC yokuba akubuyiselwe umeya wabo kuleya ndawo yaseTshwane. Uzokhumbula ukuthi-ke leli qembu laphinde lafaka ixwayiso enzima kakhulu ezayikade-ke zibheke eqenjini le-ANC besabisa ukuthi bengalinge bavote against yona-ke le meya ye-DA. Ngeshwa labo-ke iqembu le-ANC laqhubekela phambili lavota against yona leya meya yakuleya ndawo yaseTshwane. Sizohlala-ke silinde sibone ukuthi-ke ngabe le ndaba izophela kanjani. Ngizocela kuwena ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uyalike. Sidibane nakwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.